Ka te aha koa te whakatau a te kāwanatanga kia arotake hia te tikanga pōti whirirua ara te MMP. He ai ki etahi kaitōranga pū ōmua, ka tahi te kaupapa paraurehe ko tērā. I nā hoki ka tahi anō ka tīmata te tangata whenua haere o taua tikanga pōti ki roto o Aotearoa nei. Ko te MMP he tikanga pōti, I uru mai ai a Willie Jackson hei mema pāremata. Aha kua koina hoki te tikanga I ngaui a Willie I ngā pōti o te tau 2002, te āhua nei, auare ake. He mau tāma ki te huri tēnei ture, I te mea he kaupapa tika tēnei mō tātou te Māori mō ngā tangata huri noa o te mutu. Kua puta te kōrero, ka whakahaere hia tētahi pōti a te rātau mo te tikanga pōti. A hei roto I taua pōti e rua ngā pātai, ko te tuatahi, a e rānei me pūmau tonu te tikanga MMP. They're slanted towards status quo, the present system, and I've got no problem with that. I think MMP has meant more Māori in Parliament. Mehe mea ka tini te ture e pāna ki ngā turu Māori, o kua ngaro ngā tangata Māori. Ko te pātai a te rāra, kai he ngā tangata Māori I roto I ngā mōmō rōpū, ne? Engari ki te pōti te iwi kia taka hurihia te tikanga MMP, e whā ngā kōwhiringa kua whakatakotohia e te kāwanatanga hei kāinga rua. Ko te tuatahi, ko te hoki whakamuri ki te tikanga o mua. Those of us who remember back to what life used to be like when parties got a majority on their own and had an elective dictatorship, that had its downsides. So I think the historical memory needs to be brought out so people can properly compare. E toru ke atu ngā kōwhiringa pērā me te preferential vote, e whiwhi ai I te kai whakataetai toa, neke atu I te 50 o rau o ngā pōti. Me te tikanga STV, e tāi ai e te kai pōti te whakarārangi mai ngā kai whakataetai. Status quo again. We know what we've got, and it's best to try and continue to work with that system. Ki te whakai te iwi kia rereke te pōti, ka whakahaere hia he pōti tuarua mō tērā a te tau 2014. Ki Ngikiri ona, te karere.